Nagstorya namin na nyanong si Nang Bandin nag-start siyang YouTube channel. First, kay patanawan naman niya na inagdig. Di man para sa kuan money. Patanawan naman mi among tanawon inigbig na mo. Inig matay niya. Ha! Grabe! Unsa na si Skye? Punya? Ang second kay kuan sige siya video pero dili ra mga vlog na kuan sa nila kay na matumig mga thing Places. ba Bisan na asa. kuan bisan asa example sa kuan para sa kuan sa ito ay Kalimot ka? Tanan ako mag-video kay parang dako na ako maka-remember ko unsa kong face. Oh, bye na. Bye-bye. Ito, apil di ang fit. Oh, apil, makababay mo na. Bye-bye. Katong ato kita na pag kay tis atubangan. Sunod pag ika next na sad na kay 1. Karon nahimo nang duha. Sunod natubo na sad ang duha na sad sa Nasa nagdungan. dili Oh. Next kanang mudaga na ka. Mao na siya mas nindot jud ang naay YouTube kay makita jud ang story. Story sa imong life, to? Makamani man sa kana. Makamani pero mas nindot jud ang Magtanaw Oo. sa imong YouTube channel. Kay ma-worry man ka, makalimot ka. Unsa day kung face sa una? Unsa day. Ato ka o kung naa ka YouTube channel, tanaw ka sa YouTube channel. Tanaw nang ka sa yung pariya ato gimingaw ka sa beach, tan-aw ra ka sa ato ang naadtuan. sa mga albuan, medyo ko ganahan. O katong na, paro-paro G si Papa. Gipang tan-aw ninyo no. Gahapon ganahan man ang tamo mo atong beach niya. Kanang New Year man, di man pwede ta mulakaw. Mo to na tan-aw na lang mo. Tanaw na ni. Si babay mga kabanding. Ako na si Little ng Banding. May akong bago na name. Okay, bye-bye! Bye-bye! Sige na, Skye. Shh. Skye. Okay. Once upon a time, there was 3 little ants. 3 little ants go hunting for food, but one fell out, and then 2 fell out, then 1 was left. What? The one was left. The one ant was left. The one ant tried to search for food. Then he found a human, very big human. Who's that human? Mrs. Johnny. Mr. Johnny the boy. Oh, it's Mr. Mr. Daniel. Johnny the boy. Then, The one with the Then- salty egg? yes. Then the ant tried to hide, but Mr. Johnny the boy picked him up. Then, but he got get away. He got away. Then Mr. Johnny New Boy tried to look for the little ant, but the little ant was already far. The little ant became stronger and stronger. Saba. The little ant became stronger and stronger. Then the little ant went to the Mr. Johnny New Boy. The one with the salty egg? Then the ant beat Mr. Johnny New Boy with a poison with a poison mouth. This is Mr. Johnny Who New had a poison Boy. mouth? Mr. Jenny your boy or the ant? The ant. Oh, The the ant is ant. a poisonous. The ant bit Mr. Johnny New Boy. Then Mr. Johnny New Boy got lots of eggs in his hand. Ooh. Then
the ant ran away Why? because he might get found by Mr. Johnny New Boy So and what get will Mr. Jen killed. and your boy do to the ant if he found the ant?